tekereza ikibuga cy'indege cya gisirikare gicungiye umutekano ku rwego rwo hejuru, giherereye mu birometero magana kure cyane y'aho intambara ibera. Abasirikare baryamye bumva batekanye kuko bazi ko nta mwanzi n'umwe ushobora kubageraho. Ariko mu gicuku indege zitagira abapilote, ubwo ndavuga drones, ziratungurana zigaba igitero gikomeye gisenya ibyuma by'ikoranabuhanga byari birinze icyo kibuga. Ibi ntabwo ari inkuru yo muri filime, ni igitero cyabaye mu buryo bweruye ku kibuga cy'indege cya leta ya Kongo Kisangani, kigabwa n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Ese ni gute umutwe w'inyeshyamba ubona ubushobozi bwo kurasa ibitero cyangwa kugaba ibitero byo mu kirere bingana gutya? Ese ubundi kubera iki umujyi muto cyane wakomeje kugenda ucukurwamo amabuye y'agaciro mu birombe bya Rubaya ari wo wabaye imbarutso y'iyi ntambara nshya y'ikoranabuhanga? Iyo nkuru ishingiye ku isesengura ryimbitse n'amakuru yizewe yo muri Gicurasi muri uyu mwaka turimo 2026. Muri ubu bushakashatsi tugiye kureba uburyo intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo yaretse kuba intambara isanzwe yo mu mashyamba igahinduka intambara y'ikoranabuhanga ryo mu kirere n'ubukungu bwimbitse. Leta ya Kongo yagerageje kwigarurira umujyi wa Rubaya ndetse no kwica abayobozi bakuru ba M23 hakoresheje drones. Icyakora igisubizo bahawe nacyo cyabaye cyo mu kirere, kigaragaza ko M23 nayo yiyubatse mu buryo buteye ubwoba. Kugira ngo twumve uburemere bw'iyi ntambara, tugomba kubanza gusubira inyuma gato tukareba icyo uyu mujyi wa Rubaya uvuze. Rubaya si umujyi usanzwe, ni umutima w'ubukungu utera amaraso mu nganda z'ikoranabuhanga ku isi yose. Uyu mujyi utanga hagati ya 15 na 30% by'amabuye y'agaciro cyangwa koruta yose ikoreshwa ku isi. Koruta ni ryo buye ry'ingenzi rikoreshwa mu gukora telefone ngendanwa dutunze, mudasobwa ndetse n'intwaro zigezweho z'ibihugu bikomeye. Kuva umutwe wa M23 wafata uyu mujyi mu kwezi kwa Mata 2024 byahinduye umuvuno w'intambara burundu. Umuryango w'abibumbye wagaragaje ko M23 yinjizaga asaga ibihumbi 800 by'amadolari buri kwezi avuye muri uyu mujyi gusa wa Rubaya cyangwa muri iki kirombe cya Rubaya. Ayo ni amafaranga menshi cyane yafasha uyu mutwe kugura intwaro no gushyikira ubukungu bwayo. Cyane cyane ko leta ya Kongo yari yarashyizeho amananiza y'ubukungu ku bice byose M23 igenzura. Ariko hari ikintu gikomeye kitagaragara inyuma y'uku gushaka Rubaya ubutitsa. Leta ya Kongo ntabwo ishaka amafaranga gusa, irashaka ububasha bwa politiki mpuzamahanga. Ku itariki ya 18 Gicurasi uyu mwaka, ingabo za leta FARDC zifatanyije n'inyeshyamba za Wazalendo ndetse n'abacancuro b'abanyamahanga, no kuvuga baba mercenary, bagabye igitero gikomeye bagamije kwirukana M23 muri Rubaya. Ku minsi ya mbere basatiriye bikomeye, bafata ibyaro bitandukanye birimo n'umujyi wa Katoyi. Igitero cyateye abaturage ibihumbi n'ibihumbi guhunga leta yasaga nk'iri gutsinda. Nyamara umutwe wa M23 ntabwo wasubiye inyuma ngo uceceke. Bafashe iminsi mike yo kwisuganya, bakusanya ingabo zabo n'ibikoresho. Ku itariki ya 26 Gicurasi, M23 yagabye igitero cyo kwihimura gikomeye cyane. Bakoresheje imitwe yabo idasanzwe ya Special Forces, bakoresha intwaro ziremereye ndetse na drones zirasa. Ubukana bwatumye FARDC na Wazalendo basubira inyuma, biruka kibuno mpamaguru. M23 yongera kwisubiza ibyaro birenga 12 yari yatakaje kugira ngo berekane ko bafite umutekano usesuye. Abayobozi ba M23 bakoresheje inama n'abaturage muri Rubaya uwo munsi nyine, babizeza ko uwo mujyi utazigera ugwa mu maboko ya leta. Iki cyari igitero cya kabiri cya leta gitsinzwe cyangwa batsinzwe kuva muri Gashyantare gikomeye. Icyakora ikibazo gikomeye ni iki: kuki Perezida Tshisekedi yemera gutakaza abasirikare n'ibikoresho bangana gutya yishora muri Rubaya? Impamvu iri muri politike.
bita minerals for security cyangwa amabuye y'agaciro kubwo gucungirwa umutekano. Perezida Tshisekedi yagiranye amasezerano akomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiswe Strategic Partnership Agreement mu mpera z'umwaka wa 2025. Mu ntekerezo ze yashakaga guha amasosiyete y'abanyamerika nka TechMate n'andi masosiyete afitanye isano n'abanyapolitiki bakomeye uburenganzira bwo gucukura rubaya, bityo Amerika ikamufasha kwikiza M23 binyuze mu mbaraga za gisirikare cyangwa iz'abahuza. Ariko M23 nayo yari ibizi. M23 yinjiye muri iyi diplomasi y'amabuye y'agaciro, yiyemeza gukorana n'abahuza b'Abasuwisi ndetse n'Abanyamerika mu biganiro byabereye mu Rwanda mu mpera za Gicurasi. M23 yababwiye iti kuki mwaca kuri Kinshasa kandi ari twe tugenzura ikibuga, twashobora gukorana namwe mu buryo butaziguye mugashora imari muri aka gace. Ibi byabaye nko gushyira ifu y'urusenda mu ijisho rya Leta ya Kongo, bityo yiyemeza gukoresha imbaraga z'umurengera ngo ifate icyo kirombe ku ngufu, nubwo kugeza ubu byayigoye. Ariko ibyo si byo by'ingenzi cyane kurusha ikindi gikorwa Leta ya Kongo yakoze kigahindura isura y'intambara. Leta ya Kongo yatangije umugambi wihariye bita decapitation campaign cyangwa umugambi wo guca umutwe w'umwanzi wica abayobozi babo bakuru. Ku itariki ya 24 Gicurasi, FARDC n'abacancuro bayo bakoresheje drones nini cyane zikorerwa mu Bushinwa bita CH4, ziguruka igihe kirekire zikaba zakora ibirometero birebire. Izi drones zarashinze y'abashyitsi i Rubaya. Bari bafite amakuru ko guverineri wa M23 muri Kivu y'Amajyaruguru yararaye aho, inzu yarangiritse bikomeye, abantu barakomereka ariko umuyobozi yararusimbutse. Kuri uwo munsi kandi izo drones zerekeje mu gace ka Rucuru hafi y'ibirindiro bikuru bya gisirikare bya M23. Leta yari yabonye amakuru yuko umuyobozi mukuru w'ingabo za M23 Sultan Makenga yari mu gikorwa cyo gusoza amahugurwa y'abakozi bashya. Bararashe karahava, ariko naho umugambi wabo wo kumwica uburizwamo. Ni ibintu byibutsa uburyo muri Gashyantare Leta yagerageje kwica Makenga ariko igahitana umuvugizi wa M23 Wiringoma. Leta yari yizeye ko kwica abayobozi ba M23 bizaca intege uyu mutwe ugasenyuka burundu. Burya ukoze igitero nk'icyo ugerageza kwica abayobozi bakuru b'umwanzi wawe, ugomba kwitegura igisubizo kidasanzwe. Kandi igisubizo cya M23 cyabaye icy'amateka. M23 yasubije ikoresheje ikoranabuhanga ritangaje mu gihe gito cyane. Ku itariki ya 23 n'iya 24 Gicurasi, M23 yakoresheje drones, no kwa yohereje drones zayo zerekeza ku kibuga cy'indege cya gisirikare cya Kisangani. Ureke tubyumve neza, Kisangani herereye mu birometero 100 kure y'umurongo w'urugamba. Ni icyicaro gikuru cy'akarere ka gatatu k'ingabo za Kongo, kandi niho izo drones za Leta zituruka ziza kurasa muri Kivu y'Amajyaruguru. Abacancuro b'abanyamahanga bari barashyize ku kibuga cya Kisangani ibyuma bihanura drones bita D4 anti-drone defense systems, byaguzwe muri Turukiya no mu Buhindi. Ariko M23 yakoresheje amayeri akomeye yohereza ibisasu na drones bigera ku 8 icyarimwe. Iki gitero cyarashe mu mutima w'ikoranabuhanga rya FARDC, cyangiza ikigo kiyobora drones n'ibyuma bizihanura. Nubwo Leta ya Kongo ivuga ko yahanuye ibyo bisasu mbere yuko bigera ku butaka, isesengura ryerekana ko M23 yageze ku ntego yayo mu buryo bugaragara. Iki gitero kigamije gutanga ubutumwa bumwe gusa. M23 iravuga iti mwibagirwe Rubaya, natwe dushobora kuba twabasaya Kisangani mu gihe mushaka kwibasira Rubaya cyangwa mwarasa Rubaya. Nuko dushobora kubarasa duturutse kure yaho mwibwira ko mutekanye. Ibitero byombi, icyo ku butaka bw'amabuye y'agaciro n'icyo mu kirere cya Kisangani, bifitanye isano ya hafi cyane. Leta ya Kongo irashaka ubukungu kugira ngo ishimishe abashoramari b'Abanyamerika ibabwira ko yatsinze umwanzi, naho M23 irashaka kugaragaza ko
ariyo ifite ububasha nyabwo kurinda ishoramari mu burasirazuba no kwirwanaho mu kirere no ku butaka. Ibi rero bitugeza ku kibazo gikomeye. Ese iyi ntambara yerekeza he? Mu isesengura ryacu turabona inzego ebyiri zishoboka mu bihe biri imbere. Urwego rwa mbere nuko intambara izakomeza gufata indi ntera ihambaye y'ikoranabuhanga bita escalation. Leta ya Kongo nigumya kugura drones zikomeye ngo yica abayobozi ba M23 nayo izakomeza kuvumbura amayeri mashya yo kurasa ibibuga by'indege bya leta, yewe ikaba yanarasa ibikorwa remezo by'ingenzi by'igihugu kure y'urugamba. Ibi bizasenya burundu uduce twari dusanzwe dufatwa nk'utwamunzwe n'umutekano. Icya kabiri ni icyizere cy'amahoro cyamaze gushira burundu. Ibiganiro bya Doha byabaye muri Mata byarangiye nta musaruro kuko nta masezerano yo guhagarika imirwano yubahirijwe. Igitero cya leta kuri Rubaya ni ukurenga ku masezerano yo guhagarika intambara bari baragiranye. Kwizerana kwararangiye, dore ko banatangiye gushinjanya ko buri ruhande rurimo gukoresha nabi icyorezo cya Ebola kimaze iminsi kigaragara mu bice M23 igenzura kugira ngo bateshane agaciro. Intambara y'umurasirazuba bwa Kongo ntikiri intambara y'abantu bitwaje imbunda biruka mu ishyamba, yabaye intambara y'ubukungu bw'isi yose, aho amabuye akora za telefone zacu agurwa amaraso. Yabaye intambara y'ikoranabuhanga ryo hejuru, aho umusirikare yicara ku birometero 100 agakanda buto kugira ngo ahitane umuntu mu kindi gice cy'igihugu. Ikirombe cya Rubaya n'ikibuga cy'indege cya Kisangani byatweretse ko isura y'intambara yahindutse burundu kandi nta numwe witeguye gusubira inyuma. Ese wowe urabona intambara y'ikoranabuhanga n'amabuye y'agaciro izarangira ite? Ese urabona Amerika izahitamo gukomeza gushyigikira leta ya Kinshasa? Amerika izahitamo gukomeza gushyigikira leta ya Kinshasa ihora itsindwa ku rugamba, cyangwa izemera gukorana M23 igenzura ubutaka? Ubutaho gufata telefone yawe mu ntoki ujye wibuka ko igikoresho kirimo imbere gishobora kuba ari cyo kigumishije uburasirazuba bwa Kongo mu mwijima w'amasasu. Mwakoze cyane gukurikira iri sesengura, reka tubonane mu gice gitaha. Mukomeze kugira amahoro.